Ai mamedi ne konketse wa chamkuku bare dula sione o re utlwe mo kamedi ya wa chamkuku ta utla he bosi ba masioni ha o so le tjena o ta utla ba re siona we ke bana ba papa maila kolobe bana ba o phela ka metsi a o fisha ora ke a borobong tshebeletso ke ya Lesedi ya lekgotla la South Africa borwa tsena tsa hore ya borobong re di ballwa ke Tsietsi Mohaladi. Kgaso yena ya ditaba ho Lesedi FM o itlisetswa ke SABC News. Re ikemetse ha re kgethe nku kapere. Ke o lebohile sebo shiba mamedi kgotsong. Mokgatlo wa Farmers Aid South Africa o re ho hlokeha thuso e kgolo bakeng sa batho ba angweng ke dikgohola KwaZulu-Natal. O na le ngongoreho ya hore pula e ntseng e tswela pele ho tsolloha e tlile ho mpefatsa maemo le ho feta. Molaodi e moholo wa phethahatso wa mokgatlo ona Patrick Fisher o re mothating ona ba shebane le ho thusa maqheku. I think this rain that is still continuing in KZN is not helping either. The ones that we're focusing on at the moment is the elderly. There's a lot of work to be done, and this is only just the beginning. And we're still going to see a lot of devastation. I'm still going to see a lot of people losing their lives. The ones that already lost their lives, I mean, we saw children as young as 2 weeks old that have lost their lives. So yeah, it's devastating, and we're going to need a lot of help. Ho sale jwalo le tona la bophelo province ya KwaZulu-Natal Makgulong Similane le re ba ntse ba lekola tshenyo e bakilweng ke dikgohola ditsheng tse fapaneng tsa kalafo provinceng eo ke dipetlele tse 58 ho kenyelletswa le ditliniki tse senyehileng hampe ka lebaka la dikgohola. Similane o re dibaka tse ding tsa tsona marurelo a tsona a fefuhile. We've devised a strategy that says we are going to be very in Umgungundlovu district, the storm affected the facilities there. We are talking about East Boom Clinic, we are talking about the hospitals that are there. Even as you go inland to Tugela, some of our facilities have been affected. So we are consolidating currently a list of which facilities are affected and to what extent these facilities have been affected. But we are very worried that of the 600 plus clinics that we have, majority of them really have been affected by the storm. And of the 70 hospitals, close to half of them have been affected by the storm. And if you quantify the amount that's going to be needed to rebuild that infrastructure, we think it's going to be quite huge. Ho sale jwalo hloho ya lefapha la bophelo KwaZulu-Natal Dr. Sandile Chabalala o re dipetlele di kgona ho tswela pele ka tshebetso le ha mosebetsi o le mongata. Sena se etsahala le ha o bile le tshenyo e kgolo diteng tsa kalafo provinceng eo. Chabalala o re ba tla etsa bonnete ba hore bakudi ba fumana tlhokomelo ntle le tshitiso. We've devised a strategy that says we are going to be very meticulous at our outpatients units. Where a patient does not need to be admitted, we're not going to admit those patients. Where a patient is stable enough to be discharged home, we will discharge those patients. But where a patient needs to be in the hospital, we do everything possible for that patient to be seen in that facility. If needs be, we then move that patient to another facility so that the quality and the efficiency in terms of care is not compromised at all. Hotsa di papadi bolo. Mona re lekola dipapadi tsa DStv Premiership tsa PSL tse bapetsweng maobane. Dipapading tsena tse bapetsweng maobane sehlopha sa SuperSports United se mamotse Kaizer Chiefs ka ntlha ile nngwe o lehe. Ntlha ya SuperSports e kene metsotso ke 68 ya papadi ka leoto la Thamsanga Kabuza. Cape Town City ya bapala ka ho lekana le Royal AM eo Machupu a tlabileng ntlha ya yona ha metsotso le 30 me Royal AM yona ya itlhaba ka lerumo karolong ya bobedi ya papadi. Amazulu usutu e tlabotse Maritzburg United ka ntlha ile nngwe ho lehe Methi X Galaxy ya mamola Sekhukhune United ka ntlha ile nngwe ho lehe. Jwale ka mehla yohle a sehlopha se matla se hloke.
ditaba tsena tsa rra ya borobong di fella mona mamela tse ding horeng ya 10 motso o mong Makgulong a matala. Hantle hodima hlooho metsotso ke mehlano ka morao hora ya borobong. Momamedi ho tsengwana ya o dumedisang ke Thuso Motaung. Ke ile ka o tshepisa hore ka jeno ke tla tsama le Timothy Modisane Modise ho thewa tshebeletsong ya motsweding ka kapa yena e lemo di fetang tse 41 e le ka mora tshepi ena e tshabehang makrofono. Khotsohle momamedi a ratehang lenaneo ke la hao la Makgulong a matala, mme re tla ba le yena a tshwere tsa tumelo. Sontaha ke se ikgethang. Hallelujah. Metsotso na jwale ke supileng ka mora hora ya borobong. Oh, ribine hosana yena. Ribine hosana yena, ribine. E fihle hodimo le hodimong. O ereng ha o kena o re wa halalela Jehova wa makgotla. Lefatshe lohle le tshwanetswe ke kganya ya hao. Momamedi ya motle, momamedi ya ratwang ke lehodimo. O ske wa fetwa ke lenaneo lena, moo teng re tlabe re tsamaya le konka bokamoso. Motsweding FM re tla re utlwe ha Timothy a phefumoloha ngwana Modise manape. E re pele ke ya kae kapa kae o mphe sebaka hore ke kene motseng wa Thekwini, ke kene Natala. Ke kopa o mphe motsotsonyana fela hore lapeng le leng le le leng le hlahetsweng ke bohloko, lapa le leng le le leng le wetsweng ke koduwa ena. Modimo no wa dimi me o boetse o latile. Modimo ha o fose. KwaZulu Natal askis. KwaZulu Natal askis.
a skis ho tlaloka. A kontumelle hona jwale mommamedi ko fena ko ile 10 metsotso hantle ka morao hora ya borobonga ke kopa fela ho ya mabenkeleng ha ke khutla mabenkeleng. Wow. Tshwarelo bareki, re na le dipidisi tse phekolang kaofela mafu a masapo. Mokokotlo o bohloko, ho ruruha ha mesifa e bohloko. Dipidisi tsena di thusa ho qeta bohloko. Hape ha di o fe mathata ha o di nka. Ha o na le matshwao ana. Wena moshanyana, ho neng ke re o tla njwetsa lebitso la dipidisi tseo? Maoto a ka le mangwela utlwa bohloko a ntse ke emetse wena o qete. Lebitso la tsona ke Threshold. O tla di fumana chemist-ing e haufi le wena. O fumane le moriana o raba. Threshold ke karabo ya masapo le mesifa e bohloko. Ba mmitsa sekhoko sa tjhelete hobane o na le tsebo ka tjhelete. Mona Time Bank ha hona tefelo tsa account tsa kgwedi le kgwedi. Ena ke poloko e kgolo ya tjhelete. Hobane tjhelete o e bolokang go lefella dijeo tsa kgwedi le kgwedi tsa account o ka rekela morahao thoyane a o kopang yona mehlaena. Ka ho o tla boloka ditefelong tsa account le ho phomola moyeng. Ke o he ke letso ho tswa molomong wa sekhoko sa tjhelete. Etsa jwalo ka sekhoko hobane bo ke bohlale. Time Bank, you've got this. Time Bank ke moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete ya ngodisitsweng semolao. O na le mathata ka mafu a mang a mmele kapa mathata a tlisitsweng ke COVID-19 ka masole a mmele a fokolang, ke ne ke se ke nyahama ho fihlela ke utlwela ka antioxidant e leng di-capsule tsa Prosidin e fetotse bophelo ba ka. Kaofela re shebane le dintho tse ngata ha jwale, e re di-capsule tsa Prosidin di o thuse. Ha e sa re Prosidin ha se Prosidin, e fumane ya dikhemising tsohle. Metsotso le 12 ka morao hora ya borobo. Hako amohele wena mommamedi ya ratehang. Ko amohele Sontaeng sena se ikgethang. Ba bangata ba ne ba tswile ho ya dikerekeng tse fapaneng. Ke a tseba hore lentswe le ile la bua le lona. Empa o sengona e re ke botse potso, na le sa phetse hantle lapeng la hao? Na le sa phetse hantle na bodulo bo santsane bo le hantle na? Na tsohle di santsane di tsamaya hantle? Lerato la maobane le santsane le teng na? Lerato la maobane le santsane le bonahala na? Oh! O di mahlo metsotso le 14 hona jwale ka morao hora ya borobonga. O tlo utlwe he mommamedi
ha re kopanya tshepe tsena tse tshabeyang re kopanya tshepe tsa moya re nka leeto la bophelo re nka motheo wa bophelo haleluya Let's go 90.9. Let's go. Re go tshwara fo ngwana ga mma re go tshwara ko re sa belaele sepe re go tshwara ko ngwana ga mma re leba tshelo jono re go tshwara ko re re modimo rona ga o palelwe sepe thuso yetla mo modimo wa rona ga ngwana a sela lehatsi jeno thuso yetla e mo makgulong a matalana motswedi ke wa madi a pholoso motswedi ke madi a tšhologelo motswedi o ke one o ka one o tla kopanyang bana ba batho o tla kopanyang morafe wa South Africa dumela ke ngwana ga mma a re bue fa malometse ke mafike ka kwano la ruta ka ko hallo
a ntle fela metsotso e 19 ka morago hora ya borobong mametse Lesedi FM mo mmamedi motle ha re etsa tjena re tlabe re tswa ka mosebetsi ona wa rona fela ntumelle hona jwale ke ye mabenkeleng. Refilo ya dilemo tse 58 ke mookamedi wa company. David yena ke stock controller ka dilemo tse 25. Jwale ba tshwana ka eng? Ba tla beha meja fatshe ba setletse. Ditebo ho Metropolitan. Ha o so siwe ke nako ho hlophisetsa ho beha meja fatshe. Bua le moeletsi wa tsa ditjhelete kapa o kena ho metropolitan.co.za ka jeno. Hlophisa merero ya hao ya tsa ditjhelete o be le bokamoso bo tjhatsi. Metropolitan. Together we can. Metropolitan Life ke karolo ya Momentum Metropolitan Life Limited. Mofani wa insurance wa semolao le moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ke eng se etsang hore Sasco ebe Sasco? Ke eng se re tsosang pele tsatsi le tjhaba ho re fa lofo ya bohobe bo fresh? Karabo ke lentswe le leng kha tlhokomelo. Ke ka hona bohobe ba rona bo bakueng hore bo be le tatso ya sebabatso le bo fresh ba nako e teletsana letsatsi le leng le le leng. Hona ke tlhokomelo e tshetsweng ka hara thollo e nngwe le enngwe ya flouru le lofo e nngwe le enngwe e monatjana e nnatefela Mzansi ka bophara. Ke ka hona bomme ba ka re tshepang ho fepa malapa a bona. Hobane re a hlokomela. Sasco, latswa tlhokomelo. Ere mo mamedi ke tle ke fetise molaetsa ona o real South Africa. Kopile ho khutliswa ha dihlahiswa tsa Dark and Lovely, a precise demonstrate and shine relaxer tsa MR ya 125 milliliter ka baka la phoso e amang nomoro ena ya batch 87UD00 le 87UD01. Ha hona dihlahiswa tse ding tsa Dark and Lovely tse amehang. Haeba o rekile sehlahiswa sena o se ke wa se sebedisa ka ha se ka utula moriri ona le o lematsa tlalo la hao la hloho. Se khutlisetse moo se rekileng teng hore o khutlelwe ke tjhelete ya hao. Ha o batla dintlha tse batsi ka taba ena, etela africa.darkandlovely.com. Emere e lokelang ho khutla ke a nomoro ya batch 87UD00 le 87UD01. Dark and Lovely. Uri mahlo metsotso e 23 ka morao hora ya borobong. O mametse tshebeletso e kgolo Lesedi FM le naneo ke la Makgulong a Matala. Me hang fela ha metjhini ya rona e kopana e utlwana wena mothemo re tlabe re tsama le Timothy wa Modise. Ere motsotso ona ke tle ke utlwe hantle he kana kwena hore a Timothy Modise o khona ho ntshwara ho ya ka moo ke hlophisitseng ka teng. Kana ngwana monna Jau re a utlwana o kae ha ho letse ngwana mme dumela hle ngwana mme hle dumela. Ke a leboha ngwana Modise, ke a leboha. Ke a o dumedisa hoseng ha letsatsi lena le leholo Sontaha se setle. Ngwana mma a re kwakwante re sa bila le sepe a re kwakwante go ne gompedi jana re bone thuso mo modimo o tshelang. Re kwakwanta jana re le Makgulong a Matalana. Re kwakwanta jana re tsena mona kore o kana re wena motho wa Afrika Borwa o seke wa khobega marapo gonne modimo na le rona. Au thuso hle ngwana mme dumela. Ke se ke dumedisitse ngwana Modise. Ngwana hamma Bophelo manape ke thapelo.
motho ya sa tsebeng thapelo ya sa tsebeng nako ya thapelo ha so utlwisise motheo wa bophelo. Thapelo e kgolo le ho feta mabitla. Thapelo ngwana ga mma thapelo. e tibile le ho feta lewatle. Thapelo ngwana ga mme thapelo. Thapelo Afrika Borwa thapelo. Amen. Amen. Yena morena Jesu Kriste mona go ethatha botshelo ga romuwe ke rara. Oh yeah. A tsena mo thapelo. A fufulelwa madi, a fufulelwa ka thapelo a ikgolaganya le modimo o tshelang. Oh yes. Thapelo. Thapelo. Mejako ya bulega thuso ngwana ga mma ya bulega. Ho le thata ngwana Modise. Ho le thata ho le bima bophelo bo le thata. Yes. O ya lengweleng. O ske wa lebala ho ya lengweleng. Se lebale maikano a gago mo modimo o tshela lengole kgolagano a ine thapelo. Hallelujah. 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 Oh, ka thapelo o kgona ho hlola le magotla dira o dikile. Bona ba tla ba teng ba ba bua ba dinywe. Ba tla ba teng ba ba reng ho seng hona re a mo tsamaisa ka thapelo. Bona modimo ha go sireletsa. Go. Ai! Morena o tseba mathata rona, o tseba le tseo re di hlokang, o tseba le tseo re llang ka tsona, o tseba le tseo le tse etsang hore maphelo a rona se ka tsamaya hantle. Ha o bitsa fela lebitso la hae, o kena thapelong, o a tseba hore na o hloka eng, o kena le kunutung le yena, o a tseba hore na o hloka eng. Oh Timothy. Ngwana ga mma o tla mo pedi a re betsang pelo na ba morena le mosieleng sebaka. Bana o tla itse go fetola dio tsotlhe mo molemong wa lona. Gonne ke moemedi ya renang o tseba se re se tlhoka. Dimo rona go tlhomame ka boammaruri. Bona o tlhomame jaana go bona kgololosego freedom. Ka thapelo. O itse se re se tlhoka. Hallelujah. Di thusang dipelaelo. Di thusang dipelaelo. E ba le kunutong le morena o bona tse dintle. E ba le kunutong le morena o kgabaganye lewatle le dihibidu. Nna mo le kunutong le morena o bone bogolo jwa morena. Thuso e teng Makgulong a Matala. Ere ko jwetse wena ngwaneso, ko jwetse ngwana mme mona Motsweding FM. Le ha o ka ba le sera se jwang kapa jwang, la o ka ba le motho ya sa o rateng, ha ba le motho ya sa o batleng, ere ko bolelle Motsweding FM. La o ka ba le motho ya ngolang dintho ka wena, la o ka ba le motho ya buang dintho ka wena, o tla o tsebe ngwaneso ha o ya lengweleng. O tsebe ngwaneso ha o ya lengweleng, o tla e fumana karabo yo e hlokang, o tla e fumana karabo yo e hlokang, hobane ha ona ntho e matla jwalo ka lengwele. O tla o botse monna, o botse mosadi. Oh, hallelujah. Tim, hallelujah. Bona a re lebisa tsotlhe kwa go nna. Yes. A re na ka yone o na le mo dipelaelong. Go ne botshelo ba tle bo ne teng motho a nne mo dipelaelong. A re lebisa tsotlhe kwa go nna. A re o mo setshwanong sa me. Your resemblance means confidence. Yes. Your resemblance will bring all the answers. A re hambitsa o mo ineng ja me o mo setshwanong sa me. Karabo di teng.
Yes. mookamedi ya renang o tseba se re se tlhokang. Ai! Oh! Shapa sera so patale ka thapelo. Shapa sera so patale ka thapelo. Jalo kaila cho mofokeng e motle. A re wetse gore sera sa hao se patale, sera sile sa patala mamoshe gore a nyantshe moshe, sa patala mamoshe gore a hodise moshe, e le hore ya kgopo o na le kgopolo ya hore o tla bolaya bana ba bashemane, empa wa ka ha e ba jwalo, wa ka ha e ba jwalo, wa ka ha e ba jwalo. Ya ba sera se patala hore moshe a hole, ya ba sera se patala hore moshe a nyantswe, le wena ho tla ba jwalo fela ka thapelo, ho tla ba jwalo ka thapelo, o tla etsa sera so patale, mme se santsane se tlo patala. Motho ya o hloileng ka jeno Motsweding FM o tlo patala ka baka la thapelo. Ngwana mma ka thapelo ngwana ga mma. Ngwana ga mma e thata e re tsamaya. Hallelujah. Lueto lo gore nna le wena re atlege for us to be successful. Ke ka lengole ka thapelo. Nako e thata botshelo jo ga morena a bona boididi. Dijono bolela ba re mapuleng, crucify him, and he kept on praying. Oh yeah. Na rapela modimo o tshelang o tshela le sera. Ke bua jalo le monna gago ke sera tsa gago, le mosadi wa gago ke sera tsa gago, ga tumelo ya gago e le potlana, fa o le bokoa ka tumelo ya gago, le ene ngwana gago ke sera tsa gago, moagisane wa gago. Modimo a rona re thuba le motsa leo ka thapelo gonne ke nanao. Motswedi ke wa tumelo, motswedi ke wa madi a ka one, o tla bona pholo, o tla bona botshelo jo mo natetsang, botshelo jo ka bona tare ga motho a go lebelana a re o kila tsena mo motsweding o ka one tumelo ya mopholosa hela tau. a kontumelehle manape ho senga letsatsi lena ka kapa e kgolo ya maqhubu, a kontumelehle ka kapa e kgolo ya tshepi ena e tshabehang ore ho seng hona nkekela tetebo ngwana moloye a ka re fepina re ya re tshepisitseng, o a tshepahala, a re tshepisitseng, ya re tshepisitseng, o a tshepahala, yo re solofeditseng bona solofelo e mogene. Hallelujah, 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 amen. Mama media makama utu seng hona o ye me kama utu bine se fila hore ke na le Modisa ke tla be ke hlokang e makama utu seng hona mama medila o ka ema hekeng ya ntlo ya hao wa re nna ka jeno ke a hlotse makgotla a dira, ke a hlotse ka thapelo, ke a hlotse ka lengwele la o ka ba le moaisane a ditabataba ha o fihla hekeng ya hao ore nna ke na le Modisa ke tla be ke hlokang. Ai ar dira di ka ntlo au manape ara bona mana o satam baballa le mo botshelong jo o satam baballa mona kwe ka yona mmereko seo mo lapella tlala e le yone bana ke ba rutegile mme go sena ope yo o dirang morenare ke sata go babalela ke tla go sireletsa ke tla go tataisa o tla bona tse di molemo gonne ke mo kamedi ya renang ke itse se o se tlhokang.
e re o le tsena he motho motle re re o ya tshepa le ha o sa tshepise bane ya re tshepisitse o ya tshepahala ya re tshepisitse o ya tshepahala mamela disetsa ha o le thata Jehovah, mani uritsepisitse, bibile uyatsepa, Jehovah,
bone Tauye re bonang pholoso ngwana monna ha Tauye o nhopotsa Johane wa le simele bone a re gankitla ke le tlogela le le masela Hallelujah. ke be la ba dikhutsana hobane ke tla ba lona Hallelujah. Tauye Ntate. nyenyane ke tla go ngwana monna tshwara jwalo e re le rona re mabenkeleng Mona Mukuru re a tseba hore Paseka ke nako ya lelapa ka hoo dula o hokahane le baratuwa ba hao. Fumana theolelo ya 50 ranta ha o romela ho feta 700 ranta kgetlo la pele ka Mukuru. Mme motho ka mong a ka ikgapela se seng sa dithuthuthu tse 20 ha a romela ho feta 700 ranta. Joina di-customer tsa Mukuru tse fetang 10 million. WhatsApp +2786 001 8555 ka jeno. O ka romela tjhelete ka ho otloloha ho M-Pesa wallets ka Lesotho. Mukuru ho fihla ka la 17 Mesa. Ho na le dipehelo Afrika Borwa fela. Ha hona ya etsang awesome jwalo ka rona mona Mzansi. Ha ba re hangout, rona re re chillers. Ha ba re sorry, rona re re askis. Hobane ka Samsung Galaxy A53 5G e ntjha, awesome ke ho re tlabeng re ho etsa. Nka ditshwantsho le di-video tse hlakileng jwalo ka lehakwe ka camera e awesome. Ha moketjana o ntso o tswela pele ka battery e tshwarellang matsatsi a mabedi. Natefela ke di-pool party o sa tshohe ho haswa ke metsi hobane A53 5G ha e tshabe metsi. Ikotle sefuba ha ba o botsa hore ntso o etsang o ba jwetse hore ha Samsung awesome ke ntho tsa rona. Iphumanele ya hao mabenkeleng a nkang karolo a Samsung. e re ha o le tjena he mo mamedi e motle wa tshebeletso e kgolo Lesedi FM mo le motsweding ke tle ke kopane le ngwana mme kwano Manape ke mo festival ka motsotsong ona Manape wa ka hore a kamphe mmino wa hae o tsamantla santswe la hae motsweding FM a komphetsa mantla santswe la hao team Hela Tauye, uka. Turn your eyes upon Jesus. Yes. Udientse ngwana monna wa sheba ntho tse ngata fatsheng lena sheba modimo wa gago o bone pharologanyo. Go. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely
things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. In the light of His glory and grace. Public domain, MOTSWEDING FM, public domain. If you turn your eyes on me, I'll make miracles. Karata, kabakarata, habejuhani ari yo tsutseng ditaolo tsa me, a di dirisa, ke ene yo ntatang. Me yo ntatang, o tla ratwa ke rre, le nna ke tla mo rata, ke be ke mo itshulele. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Yo ratwang ke nna le rara o tla mo rata. Bona o itshenelela jang, o iponatsa jang mo modimo wa gago ke fa o rapela o ba le kunutung le modimo ya phelang. Le Makgulong a Matala, motswedi ke wa tumelo, kwa lerato ke wa kgolosego. Hela Dawie. Ntate wa ka ha hona bophelo ka ntle ho thapelo. Oh yes. Ha hona bophelo ka ntle ho thapelo. Thapelo e tla o tsamaisa, thapelo e tla o kenya le mo ho leng thata teng. Thapelo e tla o bulela le mamati, e tla o bulela le mamati a kwetsweng. Hela ngwana monna thapelo. Thapelo fela. Thapela o buti, thapelo. Thapelo fela. Ke ka ho ha ke bua le wena o seng hona, ke latang se fela se seholo. Se reng o sa tlampaballa le bophelong bo. O tlampaballa le bophelong bona. Hobane le modisa ya phelang. Hobane le modisa ya phelang. Ya sorobaleng. Ya sa kgathaleng. Ya sa otseleng. Ya sa tineheleng batho ba hae. Amen. Modisa ya phelang. Ore ha bina mmina thoko ore ke tshepa modisa. Tshepa modisa. Ya disang. Ka leswai. Ka leswai ngwana monna. Jo. Ke ena ya tantshidisa. Ka mohau wa hae. Ka mohau wa hae. Bophelo tlhomogi jwa gagwe jo bo gakgamatsa. Yes. Yo pelo telele. Yes. Yo re fa go le bajana re yo o mo se tshwanong sa me. Yo re fa go le bajana a re gang itle ke mo tlogela. Yes. A tsena mo se kakeng. Hallelujah. Mo mawata te mo na mosotsa bua re mawatata. Yeah. A re ke tla nna le ene. Ore ha ke latlehile. O nkgutlisetsa hae. O nkisa tseleng ya nnete. Ka lerato la hae. Botle ba Jesu. Jesu na le lerato. Lerato la hae ha le fetowe. Lerato la hae ha le fetowe. Ore o nkgutlisetsa hae. Ka lerato. Ke ka o mbina thoko e mong ha bina. A re ke utlwa lerato. Ke utlwa lerato le. Ha. Tauye utlwa morena ha le ba South Africa a re falong thata. Bona le nna ke tla lo ratsa ka mafoko a me a lona fa le kopa se le se ratang go tla dirafala. It will happen. It will happen. It will happen. Yeah. Tauye ndat modimar na wa phela. O le rate. Le rato ke modimo yo re fa re le ba jana a re ba ke ba me. Tauye ke tswa ga nyane ke tla bua ke tla go tla bona me ke tla bua tle. Mommamedi a ratehang a hona jwale re a metsotsong e leshome pele ho hora ya leshome. Me o reng ya leshome re tla be re nka baruti he. Re tla be re molata ntate Lefu Maine ngwana Chifi. Me Manape. Ke bua ka Timothy wa Modise. Ba tla be ba kopana jwale baruti ba rona moyeng mona ba kopana tshebeletsong tsena tse kgolo tse pedi.
ke nnete Lesedi FM ke molelwa gona jwale metsotso le shome pele ho horwa ya borobonga ere ke ye ka mona ka mabenkeleng. Ke eng se etsang hore Sasco e be Sasco? Ke eng se re tsosang pele tsatsi le tjhaba ho re fa lofo ya bohobe bo fureshe? Karabo ke lentswe le leng kha tlhokomelo. Ke ka hona bohobe ba rona bo bakueng hore bo be le tatso ya sebabatso le bo fresh ba nako e teletsana letsatsi le leng le le leng. Hona ke tlhokomelo e tshetsweng ka hara thollo e nngwe le enngwe ya flouru le lofo e nngwe le enngwe e monatjana e natefela Mzansi ka bophara. Ke ka hona bomme ba ka re tshepang ho fepa malapa a bona. Hobane re a hlokomela. Sasco, latswa tlhokomelo. A kompulele mamatihle BB Cash and Carry ke sekelete. Theolelo ke tse kwalang letsatsi dipisi tsa nama ya kgoho 5k tsona ke 99 rand 99 di a lahlwa. Mahe 5 dozen ona ke 88 rand fela. Sasco cake flour 10 kg yona ke 95 rand sesolo fela. Mokotla wa tswekere 10 kg ke 149.99. Rama margarine 500 gram ke 19.99 ya lahlwa. Sesepa sa phofo sky washing powder 2 kg sona ke 24.99. 10 kg rice ke 85 rand. Theolelo di sedikadi. Me di tla felella mane ya kgwedi hlola matsatsi a 20 le metso e tsheletseng yona kgwedi ena ya April. Ke bua ka BB Cash and Carry. BB Cash and Carry. O fumana ditheolelo tsena mabenkeleng ohle a BB Cash and Carry. E ya Qwaqwa wa ifumana, e ya Harrismith wa ifumana, e ya ka Rates wa ifumana. BB Cash and Carry for the people. Momamedi ke kopa tshwarelo. Motšhini wa ka o latwa wa tsamaya kwano mona yaba wa itaela ke kopa tshwarelo haholo ke kopa o bala BB Cash and Carry hape. Ke kopa tshwarelo ba ke mametse ka mona motsweding ka mona ke mametse hape Lesedi FM ke kopa tshwarelo. BB Cash and Carry theolelo ke tse kwalang letsatsi dipisi tsa nama ya kgoho 5 kg tsona ke 99 rand 99 di a lahlwa. Mahe 5 dozen ona ke 88 ranta afela. Sasco cake flour 10 kg yona ke 95 ranta se solo fela. Mokotla wa tswekere 10 kg 149.99. Rama margarine 500 gram ke 19.99 ya lahlwa. Sesepa sa phofo sky washing powder 2 kg yona ke 24.99. 10 kg rice ke 85 rand. Theolelo di se di qadile BB Cash and Carry. Kena mabenkeleng ohle BB Cash and Carry. Ha o kena teng o tla fumana theolelo tsena di qadile ka di 26 di tla felella ka di 26 ka kgwedi ya April di tla be di fela. May mabenkela BB Cash and Carry wa fumana Qwaqwa Harrismith Molly Rates. BB Cash and Carry for the people by the people. O tlo ntshwarele mo mamedi motle ka jeno ke sebetsa ka mona ke mametse manape ka kwano Timothy wa Modise ka mona ka Motsweding FM. Ke kgola re jwale ntho tsa ka di lokile. Ere ke tla ke etse tjena ke kgona hore ke lokise ntho tsa ka. Metsotso ntle fela ke metsotso e ka bang e tsheletseng hona jwale ho leba ho renga ya leshome me ke kgola hore taba tsa rona di tla loka le ngwana mmekwano jwalo ka re shebile ho raya leshome ntatewe Modise ngwana ga mma o atametse moruti wa ka mono
ile o sa fihlile ngwana monna o teng o na le nafa ka re o apere bontle bo apere bontsho ke moruti wa tametse moruti wa ka mono ha sa le teng a ke a leboa e mehlano metsotso hantle fela o leba horeng ena ya leshome wa tseba ha maemo a le tjena Jesu o ile a fopha ka makgetlo-kgetlo Jesu o ile a fopha ka makgetlo-kgetlo a fopha madi fopha madi Jesu Motaung hey o ile a fopha madi ba mo kentse mofapa hloho madi a fopha a fopha madi ha ba mo shapa a na fopha madi madi a sa kgaotse a tswelela madi a tshologa yo Jesu ha ba mo kenya dipikere maotong ra nna ra utlwa madi ha ba mo hlaba lehlakoreng ra nna ra utlwa madi mo mamedi ka jeno ho ba ruti ba o re tlang o tsamaya le bona letsatsing lena sontaheng tsena nna ke batla o tseba ke a tseba le wena o batla o tseba gore ho fopha ha madi hona ka makgetlo-kgetlo ho no ho bolela eng ho no ho bolela eng gore Jesu a fophe madi ka makgetlo a mangata ha kana hobane madi a itse ha tswa lehlakoreng a tswa le metsi hobaneng ha madi a itswa lehlakoreng a ile a tswa le metsi haleluya madi a bua kgololosego amen Mosotho Motswana Movenda Mozulu ga dira tiro a re a madi a tshologe bona ga morena a neela botshelo jwa gagwe madi a tshologa netefatso ya gore kgolagano e tokafaditswe madi a tshologa ga gore nako epe ka yone a ineelang a re this is too much haleluya o tsena mo loetong lo o tsena mo tseleng e ka maikaelelo a go bona motho a bona kgololosego amen ka madi madi a ka one re buang ka kgololosego madi a ka one re bona go tleng ga motho re kopana re le morafe wa Afrika Borwa wa democracy ka madi a hola tau metsotso e meraro motho motle pele ho rwa ya borobonga Jesu ile a fopha madi ka makgetlo-kgetlo Jesu ile a fopha madi ka makgetlo-kgetlo hobaneng Jesu ile a fopha madi ka makgetlo a mangata ha kanana ka jeno lenanong lena la tsa tumelo mmo le Makgulong a Matala baruti ba rona ba tla ke ba refe madi ana ne a bolela eng ebile a bolela eng le hona jwale hobane ha ba mo kenya mofapa hloho mona o ile a fopha madi a ile a ba teng ba tshwara phafahle ngwana monna yo itse ba mo tabola mo kokotlong ha ngwana monna madi a nna madi a e ba teng ba tshwara ha more ngwana mma ba mo tshwara dipekere bona ha le rapa le thubega le rapo le thubega madi a nna fopha jwale ntho e mmakaditseng ka ho fetisisa mommamedi e motle le wena moretsi wa Motsweding ha ba mo hlaba lehlakoreng ya tsebang ditaba ore madi a tswa lehlakore le metsi lehlakoreng hlaba lehlakoreng ya tsebang ditaba ore madi a tswa ena morena o kila bua re ke nyorilwe haleluya metsi ke bophelo haleluya madi ke kgololosego freedom madi ke kgololosego freedom oh yes re phela ka bakeng la madi
re tshela jaana ga o batla steak o batla mutton o batla chicken bona bophelo bile ba nyamelela madi a tlisa boitumelo hela taue a re be ditabeng. E re ha motsweding banka ditaba rona ka mona o Lesedi FM re tle re kopane le lefu wa maine hobane jwale tshebeletso ya motsweding ba santsane bankile ditaba ha rona le moruti maine mofokeng wa ka e motle jwale re tlabe re nka leeto lena le matla leeto la bophelo re nka leeto lena la bophelo ho fopha ha Jesu ka makgetlo mofokeng ntate maine dumela o seng hona. Dumela moruti wa ka o sengona ha re nke leeto mmoho le wena me tla re ha motsweding re qeta ho fumana ditaba re be re tsamaya mmoho le bona. Hako fepina ya worship house. He leadeth me. All the days of my life, I shall call Lord once. All the days of my life, I shall call Lord. He leadeth me. He leadeth me. He leadeth me. He leadeth me. On the days of my life, somebody wants, yes Lord, I said He leadeth me. He leadeth me. He leadeth me. He leadeth me. All the days of my life, somebody wants, I said He leadeth me. 'Cause the Lord is my shepherd, I shall not want. I shall not want. It's the way, the truth, and the life of my life. Hey, I shall not want. I say He leadeth me. The Lord is my life and my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? No one, no one, no one, no one, no one. I say, He leadeth me. If God is for us, who can be against us? Who can ever be? What's greater is Jesus in me than the devil in the world. I shall not want. Hallelujah. Even though I walk in the darkest valley of the shadow of death, I fear no evil. I fear no evil. For You are with me. You are with me. Hallelujah. He leadeth. He leadeth. He leadeth. He leadeth. Only days of my life. Hallelujah. I say He leadeth.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The Lord is my shepherd. Bachojolo heba worship house. He leadeth me. Eremotsotsongwa jwale anako ye mechena moma media rate hanga jolo ka kile ka choka re tla banna ko ye kholo mo tenga baruti ba tla ke ba bue le rona metsotso ke supilenga ka mora hora ya leshume metare metsotso ya leshume ka mora hora ya leshume ebe motswedinga e tla ka mabenkelenga hanna ka mona ke tlabe ke ntse ke tswela pele ke kakata hobane kile ka nka ntotsa ka di beya ka thoko hore baruti ba tseba ho matha baruti ba tseba ho tella baruti ba tseba ho etsa mosebetsi ba tseba ho fihla ba tshware madi a Jesu ya ileng a fopha ka makgetlo eo Jesu itsenga ha rapela mofufutso wa hae wa fetoa madi ha wotla makgetlo a mashoma mararo le metso e robonga anatsulla ona tenga natsulo amadi anatsulo amadi motemotle khotso hle e robedi metsotso ona jwale ka mora hora le shome e re ke fe moriti wa ka ka mona ka Motsweding FM Ntate Thuso Motaung madume motho montle madume motwesh ke ene ka tlhamalalo mo Motsweding FM e ka nna mang ga ese the captain himself ke Pastor Israel Motsamai dumela hle wena Lesedi FM dumela Motsweding FM dumela bokone bophirima dumela Northern Cape dumela hle motho montle Gauteng Limpopo Mpumalanga KwaZulu Natal Eastern Cape le wena Western Cape re sa go tlogele ko morago Free State ke dumela gore o itumeletse gore e be re tla go wena ka tlhamalalo ke re motho montle ke go netefaletsa gore re tlile go inosa ka nkgo ka lefoko la modimo mo letsatsing la tsogo senior Tsileda ka lone re le bantse Tsatsi la tsogo morago ga ponele pele man morena a re tlogela thuto e ka yona a re le itse dilo tse di tla diragala mo botshelong Ntate Motaung moriti wa ka captain my captain o ka Ntate Maine o ka Ntate Maine o tla wa kena hona jwale captain kakata captain kakata motho montle itse gore letsatsi le ga se letsatsi fela ke letsatsi le le tlhaolegileng ke letsatsi le le sa tshwaneng le matsatsi a mangwe ke letsatsi le le tshwanetseng le nne le bokao ke letsatsi le re tshwanetseng go leba ko morago re be re iteba mo re leng mo teng re be re leba ko pele Tate Thuso Motaung ntetlelle ke tabogele ka mo marekelong fa ke boa re be re tsena re gata re gatoga hallelujah motho motle kana ko etsa fedise mpelo ke tlabe ke nka moruti maine ke nka lefua maine ke mo kopanya le the captain mme jwale re etsa mosebetsi o moholo ka jeno mosebetsi ro lahlela metseng le metsaneng re kena malapeng a fapaneng re kena ka makoloing re kena o batho ba le mesebetsi
moruti maine a ke ke utlwe kgotso mo Fokeng. Ntate Motaung. Mo Fokeng wa ka nako e dumetse captain o sa lokile me ke a tseba le wena o so lokile. O sa lokile captain Motsweding FM. Ntate Motaung so ho le jwalo ke dumetse modimo ka jeno lena e le sebeletso ya kopanelo e le monlelo hape re konka bokamoso. Hallelujah. Morena Jesu Kriste o tsohile le bitla le hlotse ho mo contain balebedi baneng ba lebetse le bitla. Hallelujah. Abaka ba khona go emela matla morena Jesu Kriste a tsoa empa ntate Motaung mo re leng teng ke mona mo re tshwanetse re shebe makgetlo a morena Jesu Kriste madi a ileng a soloha ka ona ha ke dumedise ngwaneso ka Motsweding FM ne ke dumetse modimo re o tlotla a bua le rona hohle mo re mametse mo le mametse le gona teng ka jeno lena ha se fela le nnaneo le re tshwanetse re le etse ka kopanelo empa ne ka jeno lena re tlotla ba boteng bohle ba modimo. Ntate Motaung moruti maine dumela. Ngwane sekgotso le kae moruti wa go ke mo ratang a kagisane le wena morena a go sedimosetse mme a go tataitse a go nele tsotlhe tse di molemo tseo ka tsone re tla bona kgololosego mo Afrika Borwa wa democracy. Moruti wa me ke go tlotlile tle. a ke lebohe ngwaneso a re ke re shebe makgetlo a morena Jesu madi a ileng a soloa ka tantat. Ntate Motaung ke a tseba hangata re shebe nakong ena ya Paseka le nako ya Thathiso hore madi a ile a soloa empa ke kopa ke dumelle lenaneo la Makgulong ore re ke re shebe a le ho mohla madi a neng a soloa. Ha! O bua nnete madi a solohile makgetlo a fetang a mane le pele ho Thathiso. Hallelujah. Lekgetlo la pele ntate Motaung ke bukeng ya Luka kgaolo ke ya bobedi temana ke 20 a nang le motho le mong. Lekgetlo la pele madi ha soloha e ne le ha morena Jesu Kriste a ne a kenngwa selekameng go latela buka ya Genesis kgaolo ya 17 ho tloha temaneng ya pele. Ntate Motaung modimo o bolella Abrahama hore ho yena Abraham hore o tlo tsebe ho kena selekameng go tshwanetse ho bane le bollo pele. Ntate Motaung lekgetlo la pele morena Jesu madi a solohile le bollo pele. Ai! Mme ke kopa re shebe hore na hobane modimo a ile etsa hore madi a solohe le bollo pele hopola rona re moloko wa Abraham mme ka hona re ka kgona hore ditlhogofalo tsohle tse modimo a di buileng bukeng ya Genesis kgaolo ke 12 tseo a di buileng mo Abrahama re tshwanetse re kene ho tsona. Morena Jesu Kriste a utlwe bohloko pele a santsane le ngwana bakeng sa ka le saha mo mamedi a ke tsebo re na re mametse o lokae mohlomong o Mahikeng mohlomong o Freestata mohlomong o KwaZulu-Natal mohlomong o Western Cape empa nnete morena Jesu Kriste o ile a tshwanela a utlwe bohloko ntate Motaung ere ke bua le bollo ha le etse kantle le bollo ha le etse mo bonahala le etsuwa karolong e leng ai yo morena Jesu come so privately habana le tulo e leng private a utlwa bohloko ho yona e le hore nna le wena re tshwanetse go thola ditlhonolofalo public. Hallelujah. Lekgetlo la pele morena Jesu Kriste a madi a ne a soloa ke pele ho Thathiso. Amen. E le hore nna le wena re tsebe ho fumana ditlhonolofalo tsohle e le hore nna le wena re tsebe ho ba bana ba selekane e le hore nna le wena selekane se modimo a se buile ho Abraham se tsebe ho phethahala ho rona.
re ntate Motaung ke fa ngwaneso ka motsweding re santsane re etelle mona lebollong kapa yona circumcision mariha ne a tsholo ntate Motaung wa tseba o bua nnete nako tse ding re na le ho utlwa pain re na le ho utlwa bohloko batho ba sa tsebe Modimo a ba a responsible publicly. Pain is telling you about you, but you must come up and say, that they don't tell you what Amen. Captain, my captain. Ntate Motaung ka utlwa moruti maine a nkgotla kgakala. Kakata. Fa a boela ko morago ko go genese. Kakata, captain. Modimo a tlhola motho a mmeya tshimong ya Eden. A etela motho bosigo le motshegare. Ba ja dijo tsa motshegare mmogo. Ba tlotla. Ga nna monate. Go fitlhella Satane a tla a senya thulaganyo le kgolagano e motho a nang le Modimo le yona. Ka tsatsi le lengwe ha motho a sena awa mohaung. Motho o tla ka maano a gagwe a botho a go leka go bona gore fa ke tswile ke latlhegetswe ke bo Modimo ba me ke ka dira eng jaaka motho go leka go iphutha go leka go ikapesa go leka gore batho ba ska ba bona gore ke mashampa motho go setlhari o siela setlhari o tsa makakaba a setlhari o dira diaparo ka one mare motho o lebala gore dilo tseo motho a itirelang tsone ke tsa nakwana selo se motho a se ikapesang ga se dulele sa ruri selo seo se itirelang motho o montle o sa se fiwa ke Modimo ga sena guarantee bona Modimo o leba motho a motho ya pelo a re motho so se apereng ga se sepe ka gore motho wa apara mabela motho wa apara tshele motho wa apara khumo ya gagwe motho wa apara ditšhelete tsa gagwe motho wa apara thuto ya gagwe mme go na le sengwe sa se lebalang gore dilo tse ga di nne le ruri go fitlhelela Modimo a tsaya tshwetso ya gore go nne le phologolo e swang madi a yone a tshologe letlalo la yone la pese motho senior captain la pese motho ke sone se moopedi o mongwe a se fela a re wena morena nka pese ka matla wena ka sebele nkgolele sebe ka mehla e dile o nketse mohale Modimo ga a bolo go kgathalla motho go tloga ko tshimologong go fitlha le gompieno ntate maine ke go utlwile o bua ka madi a sa bolong go tshololwa ka nako ya ga Abraham ntate Motaung maine ke nako ya ha moruti wa ka Captain ore Modimo ya re ha bona Adama le Eva ba ipatile ibile ba entse plan ya hore bo fela ba bona bo fuba ba bona plan Modimo aba etsetsa di aparo ya ngwana Bibileng mpane Bibili aba etsetsa di aparo ka matla Ntate Motaung hanke ke supe jalo ka ye mongwe ba ithuti ba leng sola Modimo hore ha hona mo matlalo a neng a rekiswa teng go bona gore Modimo o ile a theoha a hlaba phoofolo pele a ka hlaba phoofolo madi a solo momamedi mamela ha hona peselo ya di kakata Modimo ha etile aba apesa wa no keke wa ya ho Modimo wa dula msolefela sama botsang maine bebili bua mansiere mo rena Jesu Kristo ha eta ho lele ka batho ba ile ba mona a lefela ya re ha ba ya ho yena ba mo thola a per ntate Motaung di fetla na pele mo rena Jesu na ya absolute hallelujah hey khatla mo be Maria solo ha mo rena Jesu ke constellation hallelujah amen Rasereli bukeng ya Luka ha kaulo kia 22 Rena Jesu Kriste ka morasana
anka the inner cycle ya hae barutwa ba bararo fela tate Motaung na barutwa ba lesome na le metseng re tshwanetse ho utlwisisa hore ho na le batho ba sa tshwanela ba be le access to bohlokong ba hao moruti maine tlhokwana maine bo ka ba bararo hobane ho na le batho tate Motaung ba ke ba kgona ho handlela bohloko ba ba ke ba handlela mohlang o ile point eo le ntlase ka yona morena Jesu anka the inner cycle anka Petros Jacobo le Johane akhala le mama thabeng bebele bua mantswe yana ere morena Jesu Christ antoya simo sebaka se ka le kana ho bitsalinje yes sir ona le batho ba ke ba emela maemo a feta hona ntate Motaung e ka re ka thusana mamela captain ka mo ngwaneso e ka re ka thusana hore cycle of influence ka rona ke ba batho ba ka yema le rona nakong eo dintho di le ntle le nakong eo dintho di mathate Takata eo ka yona batho ba report potile hona le ba yema le rona hona le ntse ba e benefita le wena ntate Motaung ha tsongwana wa bobedi constellation bebele re morena Jesu Kriste abasiya aya sebaka se ka lekanyang le ha o petsa leso a marape ya re masalo a holo ntate Motaung mofufutso wa hae wa fetola dipopitsa ma amen Maria ntate Motaung ke sa tsana bobedi hona tsana re ntse re ya sefapano Maria ke go pare ke re shebe Johane Petros le Jacobo na ba o ka ba robetse ba roba ke la Jesu yena wa rappella la ha ba robetse ke ratela morena Jesu Kriste le ha o se ke wa ema hora ile mo le yena o ema le wena thapelo ya ka bua la ro bua nnete ke ne ke sa deserve ne ke sa tshwanela ho itola empa Modimo a nne ha yona ka le batala wa le madi a ile a tsolowa khatismane captain aramata wanes captain e ka re ke a mutla moruti maine Jesu a le mo bothateng a le bagane le leso hallelujah e ka re ke a mmona motho motsha a lebagane le botlhokatiro e ka re ke a mmona mme yo godisitseng bana ka bothata a lebagane le bana ba le ka mogare ga diritibatsi e ka re ke a mmona ntate yo o sa leng a tlhokafaletswe ke mosadi a tsaya maikarabelo a gore ke tla godisa bana ba ke tla netefatsa gore ke ba direla bokamoso mare batho ba irileng ya re irile ana le tšhelete a ba thusa ga tlhoka thuso mo go bone ga founa ga the subscriber you have dialed is not available please try again later a o tsena ka gate o tla ba gore ba rangwana ba re more o re ga ke yo mare ka gore bana ke bana a ba re mama o bolelle gore ga yo ha o le mathateng tsala yaka thapelo le pelo ya rona ke gore pasika e fa e fela o lebe ko morago o gopole madi a morena Jesu hallelujah o pele se fela se se reng le hake le matshwenyeho ke lwana ntwa e kgolo nkeke ka suta bophelong hobane ke bolokwa ke Jesu o pela pina fa o le mo mathateng o santse o taboga ka envelope o kopa mmereko o santse o romela di-proposal o santse o signa di-tender documents tswelela o pele sefela o re lala ho nna shelane iwe wena morena lebella ba neng ba nthusa ba robetse morena nthuse fa ke tla mo go wena ke tla ke le lefela ke sena tokela morena leba matshwenyego ao ke fetang mo go one a le o sola gago
ka 2022 a go tsoga ga gago go nne le seabe a go tsoga ga gago go nne le phetogo mo lapeng la me a go tsoga ga gago go nne le phetogo mo provinceng ya me a go tsoga ga gago go nne le phetogo kwa dikolong tsa rona a go tsoga ga gago go nne le phetogo mo di-taxi industry a go tsoga ga gago go nne le phetogo kwa Zulu Natal a go tsoga ga gago banna ba ska ba tlhola ba betelela bana ba bone a go tsoga ga gago basadi ba se tlhole ba ketekwa le go bolawa a go tsoga ga gago o re fe ba eteledipele ba ba nang le pelo ya modimo a go tsoga ga gago ngwana a tswe ko strateng ko mmile a boele ga ya re ke gopola le gae la me morena go swaga gago a iska ya nna just another event go swaga gago a iska ya nna another celebration a go tsoga ga gago ene tsoseletso mo Africa aine revival in our soul aine pholo ya setšhaba sa gago ntate maine tate Motaung ere ha re santsane re le mono wena mmanape mo le wena captain my captain le wena ngwana chief moruti maine hanyane hlabana beso re ke re tshware sefela sena. Yes sir, yes sir. Ohlala nami ohlala nami lona lisoni lilanga somo ubufikile Yo,
a ka re ho jang ka tsamaya ka tloela ka tswa phaposing ya kgaso ka sia ile jalo mmanape ka reng ka tloela phaposi ena ya kgaso ka sia ile jalo ka tsamaya Thuso e ha o tsamela ke motswadi la bui ba re bona mo mathateng a botshelo jwa gago ke tla nna gona ena tlhoko motho rena Jesu ga bona motho a re ke nkgate ke tlhanane ena motho ya tshang le wena ene yo ke ene yo ka moso o tla go yo wa go tlogela wa roba Makgulong le MOTSWEDING Kaka Tumelo yo Aine re tswela pele ntate wa ka re mading maina mo fokeng Ntate Motaung root ngwaneso captain ha ka tauri madi ona ke madi a re patalletse mamedi ke kopa o shebe re atamela sefapano Ntate Motaung re nke ke eme kgethismane hanyane mo mofufutso o ile wa fetoha madi yes sir Obane bebelebe e ne le sebaka se lekanyang ha o ka betsa letho bua ntate Kaka nakong ya kgale ha o no o etsa moedi wa hao o no tshwanetse o behe mathe mme mathe a ne a lekanya mo o tshwanetseng o felletseng empa morena Jesu Kriste madi mofufutso ha o tlo fetoha madi Biblia ya sebaka se ka lekanyane ha o bua lejwe le entseng limitation ha le bitsetsa ho moruti wa ine ya mamene ntate Motaung o bolela hore madi a go hore le mo ba ntse mo tlofela teng o tlofeta teng madi a go o sutumetsa o thusa hore o fihlele dintho tse batho ba itseng o keke wa kgona ho fihlella Hallelujah. Ke kopa re epele morena Jesu Kriste a tshwara mohato wa pele le lebollo circumcision mohato wa bobedi le constellation mohato wa boraro ntate Motaung mamela captain ke humiliation bebele ba tshwara morena Jesu Kriste ya re ba tshwara morena Jesu Kriste ba mo isa kwana le kwana a tsamaya makgotlana le makgotla ebile le bile se le makgotla nka e isa kangaroo court Pamesona pele ya kakima mona ba leta mo controla teng ke ba mo etsetsa mo papaso wa Amen. Captain mamela hantle ntate Modisane ntate Motaung mamela hantle go bolela ha le ba etsa mo papaso wa miutlwa ha e ka ya ba one size fits all le ba ile ba ka size ya ha oh yeah I want that the measurement just a millimeter component on the size ya ro hey go lo sare component le sona ke size ya ro hallelujah yes sir Motaung mo soka wa le component mo ba di measurement just a ro na mamela ke aba inka ba etsa mo fapa so wa miu what size ya high nemtsena sinyisa manere you form oh yeah you design yes sir but the man said no weapon formed against Bishop against you shall prosper yes maine Captain my captain Ntate Motaung re kopana ka nako e go se monate mo lefatsheng Captain
ke utlwa moopedi o mongwe a se fela a re mo lefatsheng go botlhoko fela mme fa ke nanao go boitumelo morena Jesu fa ba mo rwesa serwalo sa mitlwa a se rwala a sa se gane ka gore na gopotse le kgarebe le le ko Bloemfontein The signs pictured him. a gopotse le kau le le ko Galeshewe ko Kimberley Kakata a gopotse mme yo lang bosigo le motshegare yo tsamaetsweng ke bana ka ntlha ya coronavirus morena Jesu a rwala mitloaye a gopotse ntate yo latlhegetsweng ke tiro a gopotse kgwebo e setseng e latlhegetswe ke boleng ka ntlha ya lockdown amen a gopotse moruti o re morena ga ke bolo go rapela e kare ga o nkarabe ga ke sa tlhole ke a go rera evangeli Jesu a rwala serwalo se a itshoka ka gore o na gopotse the year 2020 ha o tlabe o re teng sefapanong ka bona morena re kopana ka nako e bana ba tswang mo malapeng o sa itse gore o ya kae re kopana ka nako e o makgarebe ba sa itseng gore boitumelo ba nnete keng Captain my captain re kopana ka nako e basimane ba ithamba re go nna mo tlaseng le mo go tshwara style ke go change makgarebe go nna le banyana ba le 15 ke gona ha o tshwara style Oh my captain Barwan a gopola le kaulele a re kana o itha a re ha rekisetsa bana diritibatsi ke gone ha tla huma Jesu a re ke a rwala ka gore ke batla gore tlhaloganyo ya gago e change o itse gore the real success ke go nna le nna mo botshelong jwa gago amen hallelujah a shebile ntate Motaung basadi le bana ba robala ka tlala captain a shebile go na le di-cancer tse di senang kalafi a shebile le kaule le tshelang ka go bolaya batho a ba utswetsa dio tsa bone Jesu a itshoka a itshokela mosimane wa legodu a re le ene yo go kgolegelong yole ke mo rwalela serwalo tate Motaung my captain re bona morena Jesu Kriste a rwala go sena pelaelo re bona morena Jesu Kriste mo nakong ya dipuo nako ya ditsuatsue nako ya dikganetsano nako e ka yona o ipotsa gore a modimo o tsena mo nakong e a go rara bontlogela mo dilalomeng tse le bona o tsena mo morwalong o a re modimo wa me a rara wa tshela rara o na le maikaelelo rara o tlhomame ka tsedimolemo re Makgulong a motswedi wa tumelo Momamedi motle momamedi a ratehang a captain my captain mo le wena manape Jesu o ila rekiswa ke Judas Iscariot wa tswa ha o fihla bitso lena la Judas Iscariot moruti wa ka e monga ha bua ditaba tsa Judas Iscariot ore Iscariot ene le sebaka gore ene le bitso la sebaka ha ke be jwalo ore hona temono Iscariot ho no dula Mascariot ore batho bana bane ba apara diaparo tse ka re mmese mme ka hara aparo tsena bane ba pata marumo ha bane ba tlo hlaba ka lerumo bane ba unanyetsa ha bane ba tlo hlaba ka lerumo bane ba o pota ka morawa bane ba o hlaba ka lerumo o sa ba bone Judas Iscariot yena ke na ile nga hlaba Jesu okore ya ba yena ya morekisang le ho wena mohlomo hona le batho ba tsamayang le wena Mascariota a tsamayang le wena ba ikentse metswalle ya hao a thiki dira tsa hao hona le Mascariota a leng haufi le wena a thiki dira tsa hao hona le Mascariota a leng haufi le wena a theke bona ba tlang ho qeta hona le Mascariota a iketsang ka ba o rata a the ha ba o rati hona le Mascariota a dulang a bua le wena ka nako tsohle a theka morao ba o qeta ba o hlaba ka lerumo ba o bolaya maine
man. Mascario. Madi maine, Madi. Hey! Madi. Madi. Ntate Motaung. Madi. Madi. Madi a re patalletse. Hallelujah. Madi. Madi. Madi a re lefelletse. Hallelujah. Ke sentšhelete. Madi ntate Motaung a tlisitse bophelo ho rona. Kakata. Madi. Ntate Motaung hape lekgetlo le morena Jesu madi a tshobileng ho yena ka ona. Madi. Ha se fela ha ba kenya mofapahlo wa meutlwa. Yes. Yes, sir. Empa ho latela tsela eo maroma a neng a sebetsa ka yona. Ka yone nako eo. Ba mo isa palong ba fihla ba mo tlamella teng. Hallelujah. Ba shapa mokokotlo wa hae. Madi a nati. Madi a solo mokokotlo wa hae. Yes, sir. Tate Motaung ile hore ho tseba ho phethahala Isaiah chapter 15. Yes, sir. Ha itse ke ba file mokokotlo wa ka. Yes, sir. Yes, sir. Ba shapua morena Jesu Kriste. Yes, sir. Empa ke lakatsa captain ke re shebe maroma. Yes, sir. Ke a bolella ka jeno lena ke makwala. Aye, man. Hobaneng monna le montshe a ka tlamelwa palong ka tsela eo. Au. Ba shapua mokokotlo. Hallelujah. Maso. Motaung ho na le ntho e makatsang ke hore ha ba mo shape ka pele. Aye, man. Kamera. Ba mo shapa mokokotlo. Kwatlo. Mokokotlo ke metaphor ya dintho tse o fetileng ho tsona. Tseo fetileng mo go tsone. Mokokotlo ke past ya hao. Yes, sir. Mokokotlo ke dintho tse o ileng wa feta ho tsona tse re Satane ha o matsheka a mate dintho tsa kgale tsa bo 1985. A re nkone potso we like such an Modisane, we like such an captain, we like such an primary. Ha tsebo dintho tse o ile tsa shapua. Hey, Captain. Yes, sir. Shapua ntho tse Ntate Motaung ne re tlo bolella Ntate Modisane captain ngwaneso dintho tseno di shapue le a ka ba bua hore o ile wa etsa tjena empa ntho tseo di shapue ba re tsamaya captain ngwaneso. Oh yes. Ntate Motaung ke MT. ha Jesu a shapiwa. Satane o itha a re o shapa mokwatla. Yes. Satane o itha a re o shapa motho. Satane o itha a re o tlontlolla morena Jesu. Hallelujah. Satane ha leboge gore ha shapa a ke a fola. O shapa Jesu mme go fola nna. Hallelujah. O shapa Jesu HIV AIDS e tsena mo mathateng. O shapa Jesu kankere e tsena mo mathateng. Hallelujah. O shapa Jesu arthritis e nna mo mathateng. O shapa Jesu leukemia o mo mathateng. O shapa Jesu hypertension ya ruru. Emani. O shapa Jesu tuberculosis wali. Ka gore ka dithupa tsa gagwe ra fodiswa. Ka go shapiwa ga gagwe re bona botshelo. Jesu a itshoketse wena ko Limpopo. Jesu a itshoka. Ka go itshokela o le kopareisi. Jesu a itshoka o le ko Manamakhoteng. Jesu a itshoka o le ko Mogoditshane. Jesu a itshoka o le Phahameng. Yes. Jesu a itshoka a go bona o le Bothaville. Hallelujah. Jesu a itshoka Hallelujah. a bona bokamoso mo go wena. A itshoka Jesu. Yes. A itse gore o tla lela sefela se sengwe tsatsi le lengwe ka
kante Jesu na ntsampona a ke lela jwang a mpitsa a re tlo ho nna o fole matswalo ntate Motaung. Moramaine ha re ya ka madi maine ha re ya ka madi Mofokeng ngwana chief kakata akata Jesus Madi maine Madi Anmuta maine a tshologa sefapano. Hello. Ntate Motaung ona maqeba o morena Jesu. Yes. Yes sir. A re tlisetsa pholo. Hallelujah. Yes sir. Ba ya ha bua re tsa maqeba hae re fodisitse. Mamela hantle momamedi wa tshebeletso ya Lesedi, momamedi wa tshebeletso ya Motswedi morena Jesu, ha ba ne ba shapa pase ya ha, ha ba ne ba mo shapa mokokotong, ba ne ba tlosa pase ya ha. O ska ba hlotse o sheba morao, o ska ba hlotse o hetla, o shebe pele, le ha o tswele pele, moeti wa morena, le ha o fotsile ditlhabela, teng o tla fihla. Mamela hantle momamedi wa tshebeletso ya Lesedi, o nna o etsahetseng ka morao lebaka halilo wena sheba pele ha mala pele Paulusi ha bua hore ke lebala tse ka morao ke ha mala pele ya pele hona le batho ba ratang past ya hao hona le batho ba ratang dintho tse shweleng hona le batho ba ratang dintho tsa kgale hona le batho ba ratang dikokotwana e re ke ba bolelle ka madi ya morena Jesu Kriste ba keke ba ba le access mo modimo a buisang teng ka madi ya morena Jesu ntate Motaung mona shapua morena Jesu mo shapilwe ya re morena Jesu ha shapua pholo ya sa o ba ne bebele re tama e ba ha re fodisitse madi ha tsa topollo ya hlaba Topollo impane jale ka di Matala ya le hata ka di Matala ya Thuso bua maine banka dipeke re ba etsa phoso ka size ya dipeke ba etsa phoso ka size ya dipeke ba ka ba ile banka wa ni ka 2 inches empa phoso ya bona ka ba ne ba batla hore bosupo bokele ntate Motaung a romane a kwetlisitse ka bo a trainwe ho soka yes sir banka di 9 inch ntate Motaung ke kopa o shebe na ba etsa jang ba mo khokhotela matsoho. Hallelujah. Number 90 here gets over. In the Copots and Mamadi was 7 the 7 now can be quite terrible. Nine. When you are in 10 chest, come on, you are not just one in 10 chest of the don't shabba watch and what I must all get metaphor. Hallelujah. Le Hodimala Halaka section 189. Let us take your words on the Senate. When I never started some of the same. But Senate Mole about taking our rata, Maria and Jesua Cowbuel. But Senate Mole about our fire, Maria and Jesua Cowbuel, and kept in my money. Aye, man. Why it's a rata? Aye, but it's a possum. Aye, man. Captain ba etsa phoso yela manape ba etsa phoso banka 9 inch athe 9 inch bulela hore hona le ntwe ntšha e tlang mme o dula kgwedi tse robonga ha kgwedi ya borobong e fela ngwana o ba teng wa etsa Tate Motaung maine o bua ka madi ya re Judase ga le mo tlalelong o busa madi a re tsaya madi a lona nka ntšhelete ya rona ba presita ba re ha re nke madi ha re nke tšhelete ya madi madi maine madi Jesus hey Tate Motaung Captain Ntate Motaung go na sengwe se Satane a sa sieleng tlhogo Captain go fologa le go dula ko sefapanong ga morena Jesu ga bewe ke di pekere tsa maro selo se se beileng Jesu ko sefapano ke lerato le a nang le lone my captain mo go wena nkgonne hallelujah o fetoge
begile le khoba la nota Jesu o palelwa ke go ikgolola ka ntlha ya gago amane o santse o tlisa batho botlhoko Jesu ntse a re le wena o mpeile mo tsepapano se go ba gompieno ga le phirima gore Jesu go sefapanong ka ntlha ya dibetsame Hallelujah. ka ntlha ya lerato le le kana-kana Hallelujah. Aine! Aine! ka ntlha lerato le le kana Ntate Motaung. lerato le le kana Ha etsa phoso jwale di a kopana banna kena maine a re Amaya maotong ba etsa phoso. ba ya maotong ba etsa phoso Ba ne ba sebedisa di 12-inch spike. 12-inch spike Ba mo kgokhotella ka tsona. 12-inch ka maotong Me, Ntate Motaung, number 12, we emetse governmental perfection. governmental perfection number 12 O bolela hore madi a morena Jesu a tlisa ho tia ha mmuso. hallelujah Ya ba ka ba le ka ho sisinya ba keke ba ho etsa letho. hai 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 Ya ba ka ba le ka ho seba ba keke ba ho etsa letho. Ya ba ka ba le ka ho stima behind your back ba keke ba ho etsa letho. Moruti maina o buela se khoa sebeletsong ya Lesedi. Ntate Motaung le ha ba bitsa batho ba etsa dikopano ka lebitso la hao ba keke ba ho etsa letho bane wena o eme ka ho tia. Maria Ntate Motaung na le ntho e nngwe yo Satane a entse phoso kore maoto a morena Jesu a gogothela. Yes sir. Una sa tsebo re tla re morena Jesu Kriste ha tsamaya o tlo sala diphophi tsa madi. Rona ba bang rona ha o tla bona dintho di loka o tshwanetse o ilo trace diphophi tsa madi. Yes sir. Ha se ka matla se qualification ya se bohlale tsa ma trace diphophi tsa madi. hallelujah Ka je me mena ka bakana madi ya morena Jesu Kriste. amen Ke thusa le bakana madi ya morena Jesu a re tsamaile ona captain. Ntate Motaung ke kopa o ntetlelle ke gore ke re nako ya le ko sefapanong tate wena ntate maine ke a itse gore o tlile gore tlhalosetsa gore ba mo tlhaba ka mo letlhakoreng hallelujah ke a itse gore madi a tlile go kopana le metsi mare ka nako eo a leng ko sefapanong le tlholego ya nna mo mathateng letsatsi la botsa tlholego gore go iragalang ko lefatsheng tlholego ya botsa ya raba ya re go swa morwa modimo ba itse dikwalo le batlhalefi ba re ka nako eo letsatsi la kopa go tswala matlho la re nka se ka rotola matlho ke bonwa morwa modimo a swa dinaledi le tsone tsa botsana letsatsi gore ha o tswala matlho wa re rileng dinaledi tsa wela mo fatshe ha dinaledi di wela mo fatshe lefatshe la botsa la re rona re ireng la ruruma lefatshe ha lefatshe le ruruma dipupu le mabitla a phulela hey captain o etsang jwa ga tswa legodu mo tronkong hallelujah ga tswa Paulo wa mmolai ga tswa Pitoro o ileng e semango sa rutega nya nna ka kapa ya pagedi ga tswa mme yo neng a bidiwa gore ene ke yo banna bantsi a tswa mo ditleng hallelujah ga tswa ene re yo sotla mosadi a fetoga a re morena go swa ga gago go tlisa phetogo mo lenyalong la me ha ke tsena bana ba itumela hallelujah mosadi wa me ha ke tsena a re welcome home my darling ha ke tsena mo goromenteng ya Afrika Borwa go nna le phetogo ka mokgoba etelelang pele ka teng hallelujah tate Motaung baruti ba ka ha o sheba nako e mehlano metsotso le ba horeng ya 11 jwale ke na ka hore re a phethela re a kwala jwale manape ntate moruti maine re a kwala ngwana mme re a kwala jwale madi a tswa lehlakoreng moruti wa ka madi a phetogo mo Afrika Borwa
maine moruti wa me ke mo ratang ka madi a re bona kgololosego bona kgolagano ya kgwedi e le papolo ya borena le madi le metsi re bona le letsatsi le le fifalang re bona le dinala le dintse di welang re bona lefatshe le roroma re re tota morwa modimo o dirileng phoso e kana e le mogolodi wa rona moruti maine ntate Motaung ono sena hore tlholeho e ne ka thola ne keke ya thola no sena hore tlholeho e ne ka iphapanya e le hore e ntse ka lentswe mme lentswe ke morena Jesu Kriste haleluya no sena hore tlholeho e ne ka ya thola fela ntate Motaung ho bua nnete bebele ha o e bana e re ho ile ha bana le tshisinyeho ya lefatshe tshisinyeho earthquake ha e ba teng dintho di a feta mo o bona hore na madi le lefu la morena Jesu Kriste na dientseng yes re ba le tshisinyeho mo mamedi wa tshebeletso ya Lesedi lwa MOTSWEDING ba shifte mo ba leng teng mo ba khobane ba o tshwaetso le teng tshisinyeho ha e ba teng wa tloa mo ding hona teng bona ha ba bona earthquake ba nahana hore ke phelehetso wa tsinya le ke kaleho ya bophelo bo botjha Ntate Motaung ke shebile nako me ne ngwana teng me le tshwanetse re qetele lenaneo la Makgulong re leboha Modimo ka hore ke ba Modimo o ile a re fa morwa wa hae a no ke le morena Jesu Kriste mme qetellong Ntate Motaung qetellong a re bona madi a tsotsa qetellong ye mongwe wa masole wa ya hobane ba ne ba tshwanetse ho fanyollwa thupeng empa lebaka la hore e be ba bang meomo ya bona ile ya rotha amen morena Jesu Kriste wa hae ha o ka ba wa rotha molaetsa wa tshenyetso ho momamedi ho na le dintho tse tlo potoloha tse kekeng tsa tla ho wena le ha di ne di designetse wena o re ngwa le moleko ona tshwanetse be o tla bophelong ba hao empa ka madi ya morena Jesu Kriste o tla o potoloha haleluya ntate Motaung morena Jesu Kriste ke yena ya sakana rotsha mmomo wa hae ba ba nka ena le ka ena ba morena Jesu ba fitla ho yena ha ba mo etsa le tshore ke bua taba yena prophetically hore wona le mmane ya dintho di kekeng tsa etsahala ho yena qetellong ntate Motaung le sona ha le mosheba le bona hore bophelo a bo salu ya ba le nka le rumo le hlaba morena Jesu Kriste le tlhakoreng ha tswa madi le metsi haleluya le sone le ne re ya qetela a tshenyane o bua nnete ke kgaleo sediba se a bua maine o tla tswa dintho tsa rona tse ngata ha bula sediba Ntate Motaung ke kopa re ke re shebe position eo ba ne ba le ho yona morena Jesu o na le hodimo hobane fapano sa ene se le hodimo ho sa disi le ne le fatshe o tshwanetse ho yena le batho ba o lematsang ha ba le beleng ya hao ntate Motaung le sone le fatshe morena Jesu hodimo le tshwere le rubo momamedi re ke bua le wena batho ba batlang ho bona dikgapha ho wena ha ba le beleng ya hao ba le beleng e tlase ba dumela hore bohloko bohle ka baka la bona ha ba le beleng ya hao wena o hodimo ntate Motaung re a re phetela le nana la Makgulong Jesus ke leboha Modimo hore le morena Jesu Kriste ana hlatswa ka lerumo o ile ha totoba hore batho ba re utlwisang bohloko ha se batho ba tabe ba fihlelle maemo a rona hore ba leka ho fihlella o tshwanetse be le ntho ba e sebedisang empa ba kekebe ba kgona le ho thepa level e re leng ho yona ya ile na o tsaba ha ka mo tsaba horizontally moruti ba ile tso bona
empa o la tshwanela go hlabe a le ka fatshe a mo hlaba lehlakoreng ntate Motaung Moruti wa ka. ntate Motaung elellwa hlokomela ha ba lebeleng ya hao ska ba senya nako ka batho ba se lebeleng ya hao ska ba senya nako ka batho ba sa operating Moruti wa ka ntate Maine mo le motswedi moruti o tlo re tshwarele nako e re tshwere ya ditaba mo le motsweding ka mane e sei batho mo mamedi askis ho rekela le shimele motsolomong. Kgaso yena ya ditaba ho Lesedi FM o itlisetswa ke SABC News. Re ikemetse ha re kgethe nku ka pere. Ena ke tshebeletso Lesedi FM SABC taba tsena tsa hora ya 11 di ballwa ke tsietsi mohwaladi ba mamedi. Khotso Lefapha la bophelo provinseng ya Free State le rometse bahlanka ba supileng ba tsa bongaka KwaZulu-Natal. Sehlopha sena se ilo thusa letsholong la naha la ho batla le ho pholosa baahi ba KwaZulu-Natal ba maqakabetsing. Sena se tla ka mora hore